Nahati niya simple. Wa amalihi. Amun amal ka, aksyon ka. Dahin ha pangaddagan ka. Dahin ha pamisarahan ka. Dahin ha pangatud ka. Dahin ha uyong ka. Dahin ha limbay ka. Kaya susulat na mangyaring dagos niya kung kita gumawa. Katanin kaya sulat na. Sayo pamamos. Aun kay nidiin niya. Aun pa kay napusan niya. Kaya ngatan mo mangyaring dagos niya pagnanang kadar. Hanggang mang kapahaman mo yung kadar, di mo masusun yung tumaw-talin, masusun mo yung barang mo. May kakawala na binang, singhinang marayaw. Habang wala, may ka mong wala na hinang marayaw, kundin Allah talagang ka. Ikaisa niya isulat, hinggang tanda, halawin mahfuz, inikaruan niya pagsulat, isulat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sukud ka, amundo kay kabuhi. Amundo kay kabuhi. Hati niya, halawin sintihan kita, sampai kita mapatay. Siusulat niya yung sukud kayo. Niya makat na yung patparkan. Na indikato niya, kita ba ito, suunin, insan, kisana, isulat da isa, ikato niya pagsulat, isulat, insukod si mano siya, halam sinang katak. Inkaya na yato, inahindo na ito, amul lukay mo buhi, siusulat siya, na inini, lausin, akamata, lausin mga ahlulain. Awan isang kantaan si mano siya, kaya sulat na siya, halaw si ang katahon. Ang katahon niya. Kaya sulat na. Bangkuno naman yung jumato kayo, halaw si ang katahon. Duwain kayo. Kataan siulat yung sukod niya. Us duwain pa rin ang sukod mo lugay, mo buhi. Duwain pa yung sukod mo kahawa tahon. Us every year ito, amon gantaan ta kahawa tahon. Kahawa tahon, mapindas eh. Hinggang tayo mapindas. Lalu sinulong subhanahu wa ta'ala, amo ini malingkat, hakada, mangkakapahan. Amo na yung pagsulat singgantaan si manusia kawata. Na amo ini nung nila yung kadar, maluhay lang yung kadar, gantaan mangiban si Marayo kay Kakalsin, Polus. No. In kadar, subay ka siya pangadiyon supaya kakahatihan, banggeri kahalan kahalin niya. Na ikato, amo na yung gantaan kahalong sin, ang katahon. Uy, kaya hutang yan ba? Oo, kaya hutang yan naman sin Quran. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala dalam sin Quran. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Lausin Allah ta'ala. Hamim. Dalam sin Quran. Hamim. Siapaan sin Allah ta'ala kitabnya. Siapaan sin Allah ta'ala Quran. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. In Quran yang pianauk nemu siyahatum maha barakah. Unindong maha barakah. Kabatang datang siya. Katukurannya uno indong nahipo siya simbarakah. Kabatang amo na indong Lailatul Qadar. Intapik hadum Lailatul Qadar uno siya. Perkala gantaan si manusia. Amun gantaan 5 bay na yan, okay na. Sa gantaan susungon. Amun hangka taon yan. Unay nilang pa matutika pa masjid. Ataw akan labi marayang magsambayang kikabay. Sunnat, Lailatul Qadar. Qiyamul Lail. Labi marayaw siya. May tayad. Sabab bang maabot na indo, amun Lailatul Mubarakah, amun doong nahipo simbarakat yan, yanzilu Rabbuna, lalu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, manaukin Tuhan kami Rabbul Alamin, ila sama'id dunya, 7 palangit dunya. Manaukin Tuhan kami Rabbul Alamin, mangabot indong Lailatul Qadar, 7 palangit dunya, itaun niya din ang mga ipon niya,
isiu-siuring kanila, iangkat nila, intaykod nila dahil nakulangan nila, uwas daw si Nabi, mangayon sila patuhan ni sayang nila indua lima nila, hadik pahikabutan nila indua lima nila, diri na sintuhan kanila, inianot nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na natulpada. Uwas bukon sa jayad, hati niya, wala ka nakawa to, bagong natuging point sa doon, Laylatul Qadar. Hambuk yan din ng mga pagpun, mapuning katan si malaikat, palangit dunya. Ingkay ba ng malaikat, manaog, pagkaw singgong, palupa. Ingkay ba ng malaikat, manaog sila pakaramdaman, magtyaga. Ingkay ba ng malaikat, manaog sila mo, pakalawang-lawangan si kamasira. Ang pakalawang-lawangan si kabayan, si bansa muslimin, ang magkasambayan, si Laylatul Qadar. Manaog ang kamalaikatan, ikan-ikan dan Rabbul Alamin. Manaog siya palangit dunya, kita niya, ipon niya, pag-isinan niya, inagbangon, insimambayan, qiyamul layl, adum Laylatul Qadar. Uno in maksud si manus siya magbangon, magbati, adum Laylatul Qadar, hasabab sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala yadku. Indum yang nahi po sin baraka. Welcome katayin sin nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala umating. Inna kunna mundhirin. Demikian labi aula Allah subhanahu wa ta'ala manawag-tawagin Allah subhanahu wa ta'ala. Magpamahalayakin Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan sin nag-iiman pa Allah ta'ala magbati sila hadunyan subay. Kung nga sunnat ka kuhan, ipagsubay-subay mo sunnat yan. Yan mo biya ito lang mo sunnat ka yan. Indum Laylatul Qadarin harapnya, manaugin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, kalangit dunya kita unya pangisiw nagbangon. Subhanallah, mahasud si Allah ta'ala, manaug siya kalangit dunya, at turun niya kau tuan bangkau nagbangon si mambahayan. Iban naginang sini nagmarayaw. Nagdua atau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkau tuan magdua, magdua sini murais niya. Amor, tuput saja korun, Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anna. Wala pakihatian makmum indumian, may ta kumyaw hadumian. Inbaita sin Allah Ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Hadum maha barakatnya yufraqu kullu amrin hakim. Ubahun sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan kia surat niya parkala mahal ka iban parkala malabu dahil kagantaan kaymo dito halawil mahfuz bang mo pangayon harumen ubahun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita ko. Ya Allah bang ako kia sulat mo ako taunar ka ya Allah pindahin kia sulat ngento hinana ako tau surga. In Allah ta'ala pindahin niya kayo. Ya Allah bang ako kia sulat mo tau bangi. Ya Allah pangayon ko kayo pindah ako mahina ako tau marayaw. Dirihila ko sin Allah ta'ala kayo. Ya Allah ini rezeki ku tiu-tiu. Ya Allah patau rakaku. Bang kia sulat mo tiu-tiu rezeki ku patau rakaku. Ya Allah supaya aku mau beribadah masanya kayo. Pindah ko niya ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadinya ingkatan singgantaan kia sulat itu bang maabot na in Laylatul Qadar manaugin Allah ta'ala ubahun ni. Sabab wairun makauwakannya, wairun makairiskannya, wairun makaba'usin amang gantaan itu singkadar itu isyo amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Kung yan to ubahun bang maabot indum Laylatul Qadar. Naunong manusia di pagsambayan dum Laylatul Qadar. Samay tak sumbat ka kung way niya kaingatan Tuhan. Kumadirin Allah subhanahu wa ta'ala kunika. Dumungog siya haipon niya bang unang pangayon sinipon niya harin. Nabang mahupuin umur mo, makajari ko pa ngayon, ya Allah, bang kaya sulat may umur ko ako, di dunia ini, ya Allah, pahamatan. Hinihilag ko sin Allah ta'ala kayo. Ya Allah, rezeki ko, tiyo, bang kaya sulat mo mati, rezeki ko, ya Allah, patawad-tawad. Isulat yan, tukay mo. Ang kanindong Laylatul Qadar, bukon siya, parkala, sili-sili, parkala, malaku. Wairun waktu sin pag-iris sin kaya sulat sin Tuhan mo rin dumi. Yung sin Allah subhanahu wa ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Harumnya ubah mo sin Allah ta'ala ima pekerjaan bakasnya kaya sulat bisa lalin wakuz ubah mo sin Tuhan kayo ubang bupahan.